Profesori kineziologije koje ste imali prilike vidjeti u dva prethodna priloga, Marino Bašić i Tomislav Dolušić, pokrenuli su jedinstveni fitness projekt Total Body Coach, a riječ je o certificiranju za trenere fitnessa. Tečaj je namijenjen svim rekreativcima, fitness entuzijastima, ali i postojećim trenerima. Želite li naučiti u praksi što pravi osobni trener mora znati, ovo je prava stvar za vas. Seminar je organiziran kroz 2 vikenda, a evo što na njemu možete naučiti. Fitness trener certifikat Total Body Coach, jedinstveni projekt koji smo smislili kolega Marino Bašić i ja. Dođite na tečaj, naučit ćete mnoge stvari, između ostalog i naučit ćete vježbati sa kettlebellsom, Bulgarian bag, sandbag, indijskim palicama, naučite sve vezano uz powerlifting, weightlifting, naučite osnove crossfita. Prenijet ćemo vam sve svoja znanja i sva svoja iskustva. Ništa nećemo sakrivati. Dođite, očekujem vas. Svi zainteresirani za dobivanje certifikata fitness trenera, potrebne informacije kao i prijavu na seminar mogu pronaći na www.totalbodycoach.com.hr.